Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Ibula ni mata vinaka tale mai se venga na vanua ni sama tiko mai kena na kapi vinaka ni tu si tendai na kitini karu ni singa ni bula September au kenda waki kia muni tiko ya ni se venga na vanua ni sama tiko mai kena nduindi tiko na singa nduindi na vanua nduindi tali tuka na ngauna yenta waka vinaka ni rao ni mai sama ka dua wata tiko na nanda wata watongo na nanda wasi ni ngona wata na kapi vinaka ni kua me wakana kene waka rao nanda programa dorongo di tiko ana vea kavi ni moniti ke na wakarombuka o ya mai na tolu ke na vitu na kaloko. Lewa na programa do mai lewa na tiko na nonde wasine ngona vata ana vea kavi. A kavi ni kua ni oti na vai na tini na miniti o sureti ke mni moni sama tika mai da na rongo da tiko kina na nonde wasine ngona wakatoka i tiko mo ya balata ndeo na gaida lata me wakai do vitu koni tiko kina na Lincoln Heritage Life Insurance. Life Insurance kanga niti kenda na itoke kenda na kaiviti kanda sama iwa kei tiko ana vanua le bongo Amerika ya ni oti na ono na kaloko ena kavi ni kua o sereti kamni talitunga ke na ndona pital noa ke tona mai waka e dhora tiko ani ke na ke rona turanga ona nge waka madhala te ke roi tiko ani ena ndona ngona leka ngongo ke la ni wungo be kamni o ni na talitaka na ni tona mai pital noa tiko ena kavi ni kua ngo ena ke na nonretu waka roi tiko nga ke na waka moritiko na Feast of the Tabernacles na kena buka tiko na wangabuka na Fiji Airways mai viti me ave ani ki Jerusalem matani ngona me ngai buka tiko kena ndona wangabuka mai viti ki Jerusalem direct flight kena tuku matela lai ninge sama tinga mai ki tona ke me vital no tiko ni kino ya ana ono na kaloko na kavi sarangani kua ya Dando wakabinubina katiko ki vera tono wakelesi mai nai lolo TV nai rongo karton do beba karota ki tiko me kina dando me rongo ave tiko ani na nonda I wasini ngona watongo and a radio bulando vata nomini tokani go una bonida kua au kenda waki kemuni sureti kemuni me dana vese mati tunga yani and loma ni vidana ya wongo kau kere kemuni talanga ke wakai singe mateni ngono ni sama mai ninge wasia tonga yani na nonda vata watongo do tokana share dona like kena vivu ke sar teko wakalebu na kena ndau rongo di tiko sen kena didi waki tiko na nonda wata watongo na radio bulando wata da sana sama saramande ningo kere tona wakelesi mai na lolo TV na nonda rongo na singa levu ni kua tu city na ikatini karua ni singa ni vula September nganrebe me tumbu na kenre sau na sibulai nganreba na vuni lao bode mo membale mauti meroni ngole kibon ngotani me kuo na ulumbale me labiti nei bo rauni dito kataraba Wandin dinatakana ministeri ni mbula kena venga rabi po buniwai ni sabaya dhokati kuna nonra ya lina nasi na ngonungu na kena rawa ni rabaya dhora po binaka na tubo ni venga rabi mebaka ero katkina na nasi na tamata daga libundu ena venga rabi na loma ni ministeri na kena ndikebi na lenga tarati kuna wili venga rabi ni nasi na nonda bunua kuna na minister ni mbula Dr. Antonio Lalambalabu ni ratu usana mbiuta ibida na tuba merau ni ramaru ina nasi na loma ni ministry kapagakina na kena bago tumura na ministry na ken risau na registered nurses me lago bata kena mbalabu ni ngauna ni non radaka e bago na baka samungo merau ni rakila na nasi na bimbi ni non rabengrabi na loma ni vida bata na mbaki
e kuria ni ministry ena tu taka na kena vagalili taka na internship program mana tini gawalu na bula kina tini karu na bula mero ni suli na ngalala kibir na buli nasi kara sabada bara na tini karu na bula marasa la kibengra be baga attachment kina taunda kuni be korlelebu kamera nga indike be koto mai ber na nasi kara sabengra be makawa tingo mai nuitaka na National Sustainable Tourism Framework metara da kendo na reibotu membaleta na tamban ni sarvano eviti na tini na embaki mayongo na itubutubu ni embaki tini me boro ta kendo na itubutuba me bagam bulum taki kabaga binna taki na itutu ni bisi ni daga ni sarvano eviti kame na maka na ngandri ni besinga ni mataka kane bugu ni Prime Minister ka minister ni sarvano William Ngavoka ana no sulia na no tugu ni bengrabi ana mataka ni kuwa ni sarui dedere nangangandre ni sarwanua eviti ka ko ana kena to yutakin suitu ni bengrabi ngo eliutaka indona committee ni beliutaki baitu ke ka oka kina na ministry ni sarwanua kena songo ni sarwanua kena itoka ni biba torda ketaki na minister ni dagadaka rarambasena public works so ro Filipe Tuisawau sabari tagamai ni tubutubu ni bengrabi ni ministry ana kena tomani na tasil takini ngauni sala mai bono lebu obalau tabi uni ke kandabu kuria ko Tuisawau ni sati ko ni tubutubu me sana tigabu me bagabina kataki na ngauni sala mai tabi uni na Secretary Liuni songo ni Fiji First Ayaz Sayed Kayum sa kereti ko kina matabila wai me sabisu takin vika baga tule wataki kina matabila wai membaleta na nona mbali mauti mena rau kina bua mengole ki Australia ke Singapore baga lewe ni na ibola kerkerongo ni kuwa ki bua na turani lewa chere maya sabo kasanga baga tule wakina ni mataka ana kena sanga itiko mendona ibola kerekere ni nona mbali mauti tukuna na loya ni Kayum ko Devnes Sharma ni nakilebu ni nona ngolongo ko Ayaz Sayed Kayum melaki matataka indona nona itoka ni sena Klein ki Australia kamenga ibuka sara ki Singapore melaki di kebitali kina bagabunu wa imembaleta na nona uto tukuna ko Sharma kina matabile wa ni sanga nindona ibagandina etiko ni na sanga ni lesumai ko Kayum kina nonda bonua tukuna ni ko Sayed Kayum mbete kitigo nandona dala na nakili bundundo ni nona ngole kivalangi sai kwa melaki lore bagabuni wai tukuna ko Sharma ena matabile wai ni ko Sayed Kayum ena ngandre ba me lesu tale mai me raw ni mai baga saba takini rong ni adana tukuna ko Sharma ni nona redi bagabuni wai esa daba ena ndona be mamma ne mbaki sauti kena nona lako ungo tolu na madawa melaki ndike bikina tukuna ni sanda umositi kuna serena ngo ena raw ni baga takila ni matini uto ena nona somati kuna kena kere na ibola kere ni mbale mutingo tukuna na buga ni director ni public prosecution ko Elizabeth Rice ni rato sangan tigumantanga ni baga taga mai endo na ibola ni baga dina ni bunwai ena nona bonu membeleta na bika ya thopati kuna nona mbula ko Ayaz Sayed Kayum mebaka ni ulumbale taga tigo na mositi ni serena tukuna ko rise ni sanga nindu ana tuku varo tagi tu me bagari taka ni sanga nindu na bunwa ekenanda we tu na nonda bonua me iloba na kisiongo kuria ko rise ni rasa tukuna na bunwa me Singapore me lesuani me la kiribiu en ronondo luru sangulu karua kanga isanga ni ngole me baka ni sanga la tu ka sanga ni sembeta ki bua endo na dala bimbi tukuna ko rise ni ko Kayum turanga kilelevu katu na kene sema maina bonotani ni taronga ko turanga ni lewa chere mai sabu ia edaba eririko takatiko na mateni tu soma ko rise na ririko etiko nangai sanga tale ni lesu mai ko Kayum na soma lesu na loya ni Kayum tukuna na nona madala ni raidi bobuni wai tiko mai na valimbula mai Singapore kuria ko Sharma ni salutu tiko na itu baki ni nona mbula ko Sayed Kayum mbete kitiko ko Ayaz Sayed Kayum menandona dala ni nona batani taka na kau ni nona vali bola kila kasamita kini ko Ayaz Sayed Kayum na malio ni tune ene ga tulso bulisinga kina chula ene ga tinga ni singa ene mbaki sawoti ene nona atoro tu na itu baga Prime Minister baga tawa sign taka indona deed of variation ene ken romalio na matini tu ken supervisor ni bendingi ko Muhammad Sanim kila kasamita kini asulia na bibandunu ibwana matini tu mesoma na nona ibaga ko Sanim
kasenga nindo na kene bai bola me bondo nui kina na bai bola ni abu ni bo bulewa kei na presidendi na vei kaungo. Na bagai ngata kitala ni bata ni bako tuku raramba kei na technology baga liba tale so me vei rabaga dora na vei baga ni na internet e sabaga buretu ko ne wale bu ni kena boreta ki tu nei bala koko ya butaki e na tangane se na eleo ongo e baga matatataki na kena ndola bi na tulle singa ni mbosi ka kena ulutanga na safe and equal online spaces Pacific Safety Symposium kan gravity ko isuba en ngonongo e sana so tu kan bogu ni mata kana bola kere kin rural housing assistance e wareta kana ministry ni tunda ku ni be korle lebu kena lenga tumbu koso ni bola kere todo go sara kina rural housing assistance program membaleta na mbaki boila ni ronondolu rosongo bulga tolu kene ronondolu rosongo bulga ba e sana songo tiko ni bo indona miniti metini garona kalogo na mbongi lebu ni singa bugilulu na katini ka tolu ni singa ni bola ko sebitemba ni mbaki ngo e sana rautu ngage be kenda na leni bonu amenda baka to tiko no bola kere ia e sana ngarabi na bola kere ngori ena mbaki boga ilabo katraba e maruta ka lebu na ministry na kaba bina kataka na lebu ni bola kere e dingo mati na ministry na ngonongo ka salura ina ramba lebu ni kenangan rebi na program i rural housing arto tukuna na ministry na lebu ni bola kere e dingo mi e barita kena kena dingo mi tigo bobinaka mai beir na lini buno na kenan do buno tagitiko nangangandri ni be bo vale taki ena nonda be yan mi anu eviti ni oti na kena mai songo na bola kere ngo esa na tega bu merto na ngole bana ministry na kenan di kebi na bola kere todo sar kasa tigo giberto ni oti tinigaro na bongile ni bugilulu ni mberra ngai baidori na kena daga taki esa na rawa kuni na namaga tigo na bola kere mai kena program ngo endo na kena madala nanga na erto sana bangandi taga ni kina na ministry na kena tikini singa erto na betar tu gani na ministry ber ke na bola kere ka me bangandi takina bonu esa do tiku kina na be ka erto sangara batiko membaleta na bola kere todo sara na tuku rongo binaka ni sana baru takana Fiji National University so na buli leleka ena TVET Center katiko na Robertson Road isuba membale tirna wekanda ratuna be sangatani tauni wirna ngone erando wabu ke na lomani nonda be tauni na bagai tigo esangani baga matani tu sena squatters ana wasi loma ongo etikini nona tatandra na university merauni soli na buli tordaki be kenda kede na leoni bonua etukuna na vice chancellor vagtawa ko una isi na mbombo mbamba ni lesoni etoria na buli ongo se ko na domestic electric installation screen printing basic cookery, small engine repair, na household and sanitary plumbing courses. Kuria na Pro Vice Chancellor TVET ko Dr. Isimeli Itangita Kiberata anangaro na university mena tomani na buli beira todo ko ngoni buli erangandre mera tomana na buli ka ni oti na buli leleka itiku na sala merna muria merawati kina nestiviki kina diploma nimbera ni rangai boga rambai libu takani non rakila ena koroi tordake raw ni rtuna lesu ko tale kirara ena ngito ke Australia etukuna na open side flankan di Fiji water flying Fijians ko leki matangi tani balu ni sakena ngonongo mesabana matekina na sota ke Australia kabul mai ena dala kaya do ena sota ke welesi na baga tulu wa dala saranga e baga buna nanru ka welesi ena kai tulu sanga bulu karua ke rusanga bulu kauno ya sanu indi go tangi balu ni rawa ni ratu na baga binakataka na tikinoya satu warau na wing ni timi Wallabies kong mak no wanga ni tawase me na sota ke na timi ni Flying Fijians na ndo tale na nono tong gitu botobu na Rugby World Cup ni sarabiti ko nang gitu ni Flying Fijians ke na timi ni welesi o irnando gitu bobo karasa dampe tating may nambutura rani sota sotongo na ngandre na timi ni Wallabies me na gangaro ni sar na sota ke na timi ni biti Tugunan nandun ni bibagata buli din Fiji water flying Fijian Simon Rewa Lui ni tim ni biti sabang maro tekir na lewi biti
Ia ena pakapinakatakasara na ngito ni timi ni viti kebaka ena sota ke na wala taki bonua ke na irna timi ena Zenza ena Six Nation se merawa ni labeta taki kina na pakatangin ni ngito ni viti na timi ni viti endo maruta kini endo sarabi na bingu na kebe ngito kina ia erota langa ni pala ena pata ke mebaka ni sabaritaka ena sota ke Englandia na bula Saudi pakapinakataka na World Rugby korewa lui na buku ni ngito ni kata-kata soli bebiti ni mbara na ngito ni bura-bura. Samai lutu na nonda timi na rona intambe na Fiji Water Flying Fijians and World Rugby Rankings. Sa tiko ni kadio ni tutu na ngonongo na timi ni biti ka sitigo nga na top 10 ni woti na nonda tunduka wana timi ni welezi na matai ni nonda tungito botobo and Rugby World Cup. Sangola da kana tim ni Australia na kavitu ni tutu ni wote non to bondu kana tim ni Georgia na kai tulu sangul lima kai tini kalima kasalutu sarna tim ni Georgia na katini ka tulu ni tutu sana talabe sarna tim ni England kene kalima ni tutu ni wote na non to mainganga we Argentina na kai rusangul kavitu kai tini kasesanga nindu na be sau na ngonongo mai verto na tutu e dake ka seliu takati kunga na tutu na timi ni Ireland. Na isongo-songo ni rakabi na nonda bonua na Fiji Rugby Union na sanga ni nabola ento ni bola ni kunruki na isongo-songo ni rakabi bura-bura World Rugby. Membaleta na wakatulewa ni ndau ni babi bakateng sidi kama nruka kina nonda timi ni Fiji Water Flying Fijians na ngito kewelesi na sota-sota ni World Cup na mataka na noa. Anda sanga ni talita katudo ko na nona wakatulewa loma ni rara karabosa may kina ndau bagamuria na rakabi bura-bura. Sambung wini mbele bina kasaranga nando ni bagatangi sidi ko Matthew Kali na nona bagatangi sidi na World Cup na nona mainganga kina wele sibebiti na tulsong lugorwa ke rusong bulu kauno ngo sababu na memai toka wele si nando na itu bina kasar na tombuda merawata kina nona to dambe kina kota final ia nanganga wea na raw ni ndola ni bagatu lewada na Matthew Kali nando ni bagatangi sidi kani bunga sara eraka ni sa lore butu saranga na nona vito taki iwelesi sabara utungo ni songo ni butu bolo na nonda bonua na Fiji Football Association mesana titi baka na sota ni semi-final ke na final lebu ni Rooster Chicken Scoop Ice Cream Battle of the Giants na HFC Bank Stadium in Suba na moni madongo Ngo era sabang na matakidi tuki na nono to sota komba lambasa ya nambog ni lutulebu ya nangito kapag naroy ya nabuko ni mboko ni liba may nandi. Nangito ngo na bimbi sarati ko gibi lambasa kanirto ng andra merto ng ganga ya naruwa na kai merto na durudaki kina semifinala. O rewatal nga na wano na bamatu sarati ko may na madala ng gito ngo kanina bagatau kina na nono to tosodaki kina semifinala. Ebe bakandita kitung may nabuni lawa ni songo ni butu bolo na nonda bonua ni kena baka binakatakiti ko na HFC Stadium na sanga ni bakalenga na toso ning gito. Toka, komba na kena dami-dami. Baka diri nga lala, saba-saba, kangay window na yangona na San Bruno kababa. Nababa? Kunta na po Na San Bruno Cavaba, ningalimay ni may kitawala manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataga katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tinibing garabi. Toka sarangan na lomundo na di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bot Station kaya nararana ang gabulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Baywaraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Cavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na ba singa man doon na koloka na singilebu, kinatinikan doon na koloka ang bongilebu. Ay, kaya mo bakang daw tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kaya mo daw tindika na tinimbulu makaw ng bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Bye, correct. Daw buli-buli may be. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Ito nga ko Santa Rosa. May be? Na maulimat, wele.
Doko na nonda business na ngoni tau kei Amerika. Dau kusamai, dau mai woli na maoli mat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Senga, esan dondi na namarau kina vagdingli wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Do na senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ko nila wundrang. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu tuwa ka tabi ya? Sa tumumantanga na numundrang ay siya nga tunan ng tupepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga ninduwa na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba nini life insurance ka nga niti kenda vinaka na ito kay kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalai. Senga tena ni karaurawa na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau dren-dren na te tube to seki, erto sa tuwa karau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Ertong garap talangan ni kena lewang sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mati ni katumba. Yavalata, Deonangai Valata, and Radio Bulan Duavata. Wait talono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rangoven na bana kaloka na wei kabili tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiwiti Amerika. Na Radio Bulan Dovata samai votongo ro sanga bul kawalu na biniti me vana kaloko kenda vaki kamnina sanga isema talitiku mai kina do tale na nonde wasiningona and kabi bina kadi ko to toka to nandraki veki to and tomba livungo San Francisco sanga sotini katakata me bakana noa ndina ngani se katakata tu yanga na kaira tukuna tiku mai na doni ndraki ni mataka ke to na vakela tiku nandraki katakata ndo to toka to nandraki veki to and tomba livungo San Francisco me bakato tataki ke na vivono taliso I Amerika. Sona panua e rawakela tiko na nraki uda, sona panua e rawakela tiko na kuko ni dhangi, ke na ton rani singa, me wakatoto watataki tiko ke tō ka ndona kaya ke tō waka vina ka tiko kina ndō be walita ki tū ni Sony Mbula I California e Savanga e ange e Vatelea ia tō soma tiko na nraki ke tō soma tiko na I tū wake ni nraki ana vanua ke mami mai waka tiko eni kina ngō ko ia ke waka ndo ngole mai biti ngai tambaka tiko motu peni se ngai kele tiko mai na wanga buka waka lele dira tiko mai na ngole mai biti mera ngole mai ra kele tiko mai ni kua waka nuni vina ka tiko yani au nui taka ke wakao ni mai bewa raki tiko se o ni mai be talatala mo ni ngole ani ni leke wakandina dina takamanda tobole amanda na San Bruno Kavaba totoka ka da komba binaka tuna ke ni ndambe ke na Vengaravi do tani na Vengaravi o ni na laki wakandina dina taka ke wakao ni ngole ani ke na San Francisco se na San Bruno Kavaba samai votonga irusanga vulu ka vitu na miniti me vana ka loko ni o tina vanda na rongo tiko ani na nonde wasiningona wakatoka I tiko mo yavalata deonange dalata and vito koni ni Lincoln Heritage Life Insurance and kabini kua dina ni sanga nindo na nonda bulangi and nonda programo ya tiko ngo endo na ulutanga kono bi wasi tiko ani ko kelani lewu sarbi kanda na ito kain ta samai
Ronika wakai tiko ngo Amerika and sama i wakila tiko da la kuduro matiko se o iran beka na wekanda sama i tu wira tiko na mationgo kau na ngai wa se tiko yani na kiana wakamatela lai na nonde wa siningo no yani o tina vai na tini na miniti moya balata deo na ngai da lata yana ngona mandanga ngona we wakambula tiko yani kina we kiamni ke sara na sama tiko mai na we no soni sama tiko mai kina na kavini kua wakanui ni na lutu tiko ni tavidava nganga ravi tiko na kavini kua na we seri soe wakatangi tiko yani wakambula tiko yani we marama na itambula we naka di lady di na tau dhoko dona kandua tani ngana nraki San Francisco wakambula talitangani we marama na ita lesi watu wali o nitaka ni ondo sama i wakathengu vinaka na lako lisumai Hawaii nitaka talangani ondo wa maru taka na nomundo i ngole i Hawaii na kena laki maru taki tiko na singa ki te lewu wakanuni vinaka tiko yani vi kimdoma i Sacramento wakatalangakina we Mrs. Titilia na itini ni mbula vinaka dombula vinaka me Novato we wakambula talitangani vi kimdoma i Australia mbula vinaka taiki mbali vanua wakanuni vinaka tiko na buku ni Vengaravi wakaidhura tiko na singa ni kua wakambula talitangani vi unaisi na mbose ni mbula vinaka vi kimdona nongu turanga na ita mbula vinaka lasarusa toke langi ke rabu toke langi nongu yada ndo mbula vinaka me mba wakanuni vinaka tiko yani vi kimdo na singa levu ni kua wakambula talitangani vi titilia ngande ndombula vinaka na sema tiko ngori mai dhau tata wakanuni vinaka tiko yani vi kimdo na marama na turanga na ita mai dhau tata wakatalinga kina vi mulia nga tele Eduati Sekuini go erto sema sara tiko mai Samoa talofa vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakambula talitangani vi watisoni usana numi ko tiko ni kua tawalengo au asa wakanuni tiko ni roni ndorna mai veto mani talitiko ia wakambula tiko yani vi kimrona vi tukani wakatalanga kina vi cheke penisoni nimbula vinaka unitaka ni ndombula vinaka tiko mai Sacramento mai Santa Rosa ni vosotiao wakatalanga kina vi varandevo nimbula vinaka maramatau i rena tema wakanuni vinaka tiko yani na buku ni wakawakarau kina nomundo songo na singa ke the kondrave na dona ngona leka ngona gai kadhiwaki yani kina na wakamatela laini na mundo songo kau au sa wakanuni vinaka tiko yani na buku ni Vengaravi kina vika ke the sare wakaidhuri tiko na wakawakarau kina songo ya na singa ke the kondrave sa watonga rosanga vulka vana mniti me vana kaloko no munito kani ona vuninda kua ni mbulu vinaka Tua
Ena muna ngau na nalevo ni nondo so enda sa sianga sarangan ikla na tabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay bakay loka tabi ka kena kauslo surua tatni gela ko pata na kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se o nga wala sarang ali to miko may nanomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rutuli dilibata kan na kemu katalo wasing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Toka kombana kenen dami waga diringa lala sabsaba kangay window na yangona na San Bruno kababa Nada ba? Tukun tali pa Na San Bruno Kababa, ningali may ni may tawule manda na ngandi kale busara
Ersama ibuan dina-dina taga katanlay taga na manggosa kay na mga sakit tinibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station kay nararana mga bugulewo na San Francisco International Airport. Uno binakatalangan di Waraki. Kendo may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Cavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka ang bongilevu. Nadawoy kalawa kay Mrs. Titilia na itingi. Way talanota ki kina na ulutang ang bimbi ka daw rendre na kina way talanota ki sewa say, ano matana levu. Ulutangan ni toso kiliw. Way wakongeti kan daw way labeti. Prangote na way akabin ni City ni Sibna tinikaro na tinikaliman ng niti way kemandaw ibiti, Sibna lima na tinikaliman ng niti way kemandaw ay California and way Singamoniti, and way to koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Prangote na Radio Bulundong Wata San Francisco, may Kauti Kenda Watamay. Awawili kay sotale na itukutuku oleh mga sanggara. Kabaga tarungi reso. Kung manitaw rasara endua na labe-labe nindua na baga hindi kakayadana na itukuni kay matabatudo. Era tuwa bola eso na turanga kay na maramanindere. Ako tabatakaya na ibugan dinindi na eso may toko na nanondoto italano. Nagay nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturlan and a basing of Bugulu ni Sibin na ba and a tini na maniti. Eviti ni Sibin na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a Radio Bulando Wata San Francisco. Mikauti Kenda Watamay. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magimay kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungode na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemundo ay California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo ay biti. And a Radio Bulando Wata San Francisco. May kauti Kenda Watamay. Radio Bulando Wata, Mekauti Kenda Watamay, may San Francisco ki Burubura, sema may ngay waseyani.
Era radio mbulan do vata nei tavi se roia mai verto na siondo moni sa mai voto kina goe ono na miniti me vana ka loko si vina vai na tini na miniti o soreti ke mani ni sama tinga mai dana vital no tiko kina na dona ulutanga ka o kelani tona ke la sara baka vinaka baka bibi kentona sa mai tu ena bono lebu ngo Amerika ondo kaya ni nda sala ko mai nda sange merida na lebu ni mati tu na kena me matangali so na mati nda sanga tu nikila ya ndongo e kelele usara tiko bekenda na nonda itiko sen Fijian community kau surit kam ni muninge na nama kituk me kina ya ni sivina vai na tini na miniti ana be toko ni Lincoln Heritage Life Insurance na nonda iwasini ngona ka baka toka itiko mo yaba lata de ona gaida lata ya dona ka au kelani do vital nota ki sartio nga baka lebu o ya na lebu ni butako e sa baka idurtiko ngona butako sen eroni da kana scam online kena ndau wako mai sena kena ndau kiri mai na nonda na itukutuku membaleti kenda me waka na nonda address beka sena tikini singini sudu na beka waya sona kambani rendo bola mai mera waka mera tuku na sartunga mai oi ko ambita mai indona nomu oda o kere mai indona kango sengani komani imbita mai wako tin itukutuku ke tongan dreva ke to kere mo na gai wako tia mai ngo ambita mai sebo tiku na nomu address se votiko ki tunga ndrapa me ki to kila na nomu tikini singani sudu se rambeka ni ko solia mai na nomu social security number na se so roni rakai saranga mai na vana number the last 4 digits ni nomu social security number na vika ya esa Bakan dina takitiko karandau bosa tiko kina randau buna tiko kina o ira na kena ndau kara bakamuri tiko na bikawa ngo bakamuri tiko na lebu nimbutako na kena sa toso daki tiko nga na wili nimbutako e bakaiduri tiko ngo sena online scamming kiro vital no tiko na no kena dona dobi ngo tuno ko e lebu e rasa o kilani ke mami sa friend tu na Facebook ia o te ngendo ria ni rasa friend request ali mai sa friend request ali mai endo lebu na ngona nindo ya dbaya sa ndondo no menta na kindaba ka ko ni ko dingoma na nona kere mai monro friends ko ni accept ko ni ko da kabaya eu na kanga do da kabanga do bola rawa se ke bakai tiku na tiku bi yau na nona number ni telefoni au rauni na text au na tarin ko ei o ikundi nango au na no manga den do sa friends tu iko friend request ali mingo e va ya nango ni sale roni da kilakina e o kwendi na ya se senga baleta nango ngo ke bakai da senga ni andre rabitiko e rawa sartunga ni da tadori na non raibandi da na dombutako dona ka o arongo de tiko na mother sawoti go erto na okilani ni kilana vida na mother sawoti ki rongo le kitupe na dona awards na Ethnic Media Services Awards erto ni songo go erto ngendo visuriti mai bira na kenanda na vitambana ke de sara ka rauni mai bibu ke bekenda na nondandui tiko se na nondandui communities and mother vida sawati ava ka durkina se na dona vitala noa member letango na butako vango ka rame baka tavi tiko kina baka levo ira karangoli tiko mai se ira no baka lisi mai na FTC da taronga na dava na FTC ke baka ni sandorongo de tumbeka na dava na FTC au nitaka se au kila ni dondo no menda na kila tikorto na FTC na Federal Trade Commission o irango karando yan rabati ko na bika bango o ira karando butako ke na bika taliso na bika mbani so ke baka rada kabatu baka ilawaki so na nonre buki ni beiboli ortongo ertondo yan rabira ka range koto me bekenda na keni tukutuku se mera tuku na me bekenda ortongo erto bati kongo dondo no moni na yan rabiti ko kina ya na vida na mada sauti o atiko na dona vital noya ka sembertiko ni se biuta todo ko se mi wakan de ataka kede na beka kede ya tukuni mai na vital noya mi una ge mai wase ya ni vekimni ni takani ndona se kirona roni mai vital no kena ke tupe ya Goa mandanga au nanuma mi wasi mandanga ni dona kaka vital no taki en karto ker me kina na FTC se na Federal Trade Commission mendana yandra vitiko kina baleto irango irasa senga ni wasi na nomu taliboni na text message se na messenger se na email lili undando kila e rawa ni lako ngamai na email
se sombeka na Messenger se na Facebook yang go ke wakai ko na reida tiko na nomu text mandanga esa levu na tukutuku ndo lako ni kina levu na text ndo lako ni kina au rauni na kaya ko kilani ndo na wakandina dina takatalengana se matiko mengo ni levu na ngone ra text ni ai ko sanga tu mandanga ni ukila se o dei text ko yani o te aira sanga ndo taronga ni sona ka ke wakai nda senga ni nda andra vitiko e rauni nda na kuita ki zaratunga na nondra wakatataro mai e nduango mani na numa mi wasi e mandangani ngo baleta na mbongi au tiko bango sa the we mind on a text the we nga mai ngo au rida nga bango e lakutal ngo wakasame na beka ka wakamadala te ki weki mami e na vitala no ka wakaiduria artumi wakaitabikina na FTC ka na numa mi wasi e rao mandangai ani ni berni kironge mi vital no en wika taliso na vitambana taliso kandondonu menda na yandra vitiko kina au mani tambaka saramai na text ka dawi ani be ona bongi ka na numa be umbite da ke mandangai ani moni reida ka donu menda na yandre rabitu kina ngona matangali kaira na wako tamai ke wakai tu senga ni gangaroni rau talangani na tu rawai kina ya reida matango ngo endo saranga ka waka madala taki weki mami kona reida tiku mengori na text e ngole mai wango na United States Postal Service ya matini tu tambana ni matini tu iko na numa sartonga iko ni lakundi na mai berto na US Postal Service go ya gereda Gibale toka maya urgent notice package delay due to incorrect address please update at this link kona link go menda nangangaro ni saranga kina o iko pakateki ko sa dondon mo nakilati ko asenga ninduana ka iko o na makatiko me ngole ani mai na posto besi ya keva ka mandanga endue wako te tuka ni biko indona ka kuanga niko so mana text matangali text wango e reda mantana number angeba lai tu mengo block number na no mandi wa tambak talangani na number ya senga na lenga sa ni reda ramatanga mingur na matangali tuku ka dondonu menda na gangaro ni tigo kinai from the post office lakumai na sotale na tambana wakamata ni tu kia wakai ko kila niko senga ni o nama katikundona ka se wara katikundona ka kuasara ni o mona kako ni rawai na vika bango ya kia wakamantangai ko kila niko wara katikundona package se ndona e ololo la koe ni na posto vesi se ndua ndon me wako tani vikundona ka girwa text sangan do talango ni Salmon rubi tartar kina se mo bi tartar kina tambana da banga o ara ketiko kina se do don merto na baku tamai do na ka beleto ira ke bakaira na baku tamai do na ka vi kenda ka manden do na kambani do be kana kai ko abolia era nando bola ramai na update na beauty ko mai na tracking number na soli tiko mai mongai baka muri tiko kina saya do tiko be na yaya iko ara tiko ya si ko order takam beka go songa na ka na numa ni na binaka menda na do vital no kina menda na yandre and ravi tiko kina redango erton kasengase sambi saranga mai na logo ni United States Postal Service ke ka senga ninda to yandre and ravi tiko atona rawai saranga na matangali text vango ano numa ni dondon menda na vital nota ketiko me rau ninda na veva kan rati tiko kina veva kana numi tiko kina na veka sa tua politika anda o na tamata vandida sa tunga vira na dai sa koya dondon meto na gangaro ni tiko kina sa si vitonga vai na tolu na biniti ni bula bina katali na senge sema tiko mai kenan do tali na nonde wasiningona na kavini kuwa dona ngona leka ngoto na sema tiku ngai kina i wasiningo na kawakatoka itika mo ya lata deo na ngai lata na vitoko ni the Lincoln Heritage sera katarabango na beba kambula tiku ani kina vikimundo ke sara na sema tiku mayangori na Zion Shopping Center dombole binaka Salomon ituranga memuri binaka wakalivu na sema tiku mai ne kavini kuwa wakatelinga kina vi di ngalivuto ni mbole binaka maramana ita wakanduini binaka tiku ani vikimni wakatelinga kina vi naimbuka tuyono dombula
bula vinaka na sema saratiko mai manodha na usori. Vinaka vakalevo na sema tiko mai, vakatanga kina ve ratu i sikeli tamba kaudhoro ni bula vinaka, vakanuni vinaka tiko ane ve kimdo mai Santa Rosa, vakatanga kina ve laisani kian rambuka, bula vinaka sani onu itaka ni onro bula vinaka tiko, bula vinaka Jim ve sama-sama na kete. Vinaka na sema tiko mai na boda mai na tunuku, mai mba, onu itaka ni totoka tunan raki ve kimdo mai mba, vakanuni vinaka talitungani ve ilai tiata mai mbeka, au vakambota ni sema tiko mai na City Level San Francisco. Bula vinaka kini simere nandi, vakanuni vinaka tikani ve kimdo mai Sacramento, bula vinaka mai Auburn, Josea Rombana Kandabu, vakatala kina ve kimdo na sema tiko ngori mai Hawaii, bula vinaka vakanuni vinaka tikani ve kimdo na Kavini Kua, sema tiko mai na Rukuni Benda Kua, Uli Savundua Farm, Sawani, na Tasiri, ni bula vinaka. Wakambula talitungani ve Paulini na Ituvau, bula vinaka Pau, wakanduini vinaka tikani ve Kimdo, wakatala kina ve Una isi Nambose, vinaka na sema tiko mai na Kavini Kua, sengatala ni ondo ngwila dhavi tiko kina, o Kimdo kethe na Mill Valley Crew, don bula vinaka, va Nailati, Livia, Chone, wakatala kina ve Salome, Kabina nui mitali tunga vi Tupou Bere. Tiko mbeka vangandi ngo mai Sacramento ke Valerie, vakanuni vinaka tiko andi vi Kimdo, ke Valeria Bakani. Ndombula vinaka na sema tiko mai na Kavini Kua, Leisani Mbale, ndombula vinaka mai Nausori, wakatalanga kina vi Silio Noka, ndombula vinaka tau, wakanuni vinaka tiko andi vi Kimdo, ke Emile Kirtonangone, wakatalanga kina vi Tinai Morambuku, ni mbula vinaka maramana ita, lesi watu waliwali ke di Lady D, haunu itaka ni onro mbula vinaka tiko na nungu maramana ita, tosa vinaka tiko na kena sasanga taki tiko ne lavani Amerika. Se vadava. Tua bate
Yavalata deo nangai talata and a radio bulan dovata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na company ni Life Insurance kang initikan na kaiviti Amerika. Me waka wa wakarita ka te konia, sivina mai na tini na miniti sa kena ngonongo, no di wasini ngono ya walata ndio na gaida lata. Me waka vito ko niti ko kena na Lincoln Heritage Life Insurance na kambani kanga niti kenda na itoke. Da samba i waka tiko e na wano levo ngo Amerika. Thau saramando tu kona kena ninga niti kenda na itoke. Vida tu e levo tu na kambani ni insurance e na wano levo ngo Amerika, ia e senga ni o irakede e rawa ni robo ke kenda se rawa ni nandua kina na nanda to policy. Kia waka e sembera tiko ni tau dhako na nanda tau pepa, ka kene ka rua kia waka e sa tiko na mbadha ia e asana sen kina ni rawa, se sa nandre toka me nandua na normal life insurance, kia waka e sa tiko na mbadha. Ia, da waka bina ka tiko kina Lincoln Heritage, ni rawa ni maindua kina na nanda tau policy. Se mani waka dhawa, tiko na pepa, se senga, sa tiko na mbadha, se senga, tau ngole mbek ngā mai waka ngande, se tau sa ngole mai wakandua, se tō ngale mai, senga tiko ni madhala nondo tui tō stoso. Sa koa ngaya, se rau tiko ngā ni dua na normal policy and na kambani vina kongo na Lincoln Heritage Life Insurance. Iana wuna unto tuko na tiko kina ni venga ni ti ke kanda na ito kei kanta sama i wake tiko se nda sa ngole mai na wanua liwungo Amerika. Ia, na ulotanga wa tuko na tiko ni kua kau na numa ni na vina kamenda tōna vi tal no tiko kina. Vi kimdo na siama tiko mai ke wakai tiko na numdo sombeka na kandu ala kuduruma se ndo kila memba leta na mate se na dialysis, na dialysis. Ia na kaubia vital no takani kua, na dialysis o kila ni sombeka wikenda tō, tō sa kila tiko na dhawa saramanda na dialysis so wikenda tō e tō se senga saratumbenga ni se kila se dhawa saramanda na dialysis. Ia na dialysis ngona kena lenga na Gona bono mai o mi vile da ki tiki na wakalileo ya usa tuko na mandangani wapalangi kidney failure. Na kidney kau na numa ni na pinaka me tōna vital no kia na baleta ni mate ko na mate ni suka e lewu saranga wikenda tō e rawa se sa tō wikenda tō na mate ni suka. Tiko na type 1 diabetes, tiko na type 2 diabetes. Type 2 diabetes ya ke wakai sana tōbi ko tiko na wakatangende ni mate ni suka ya ke wakai senga ni ongara una e sana rawa ni na lei tōbi ko tiko na kidney failure. Ka otia sana mani ka ngai tarawa ya na dialysis. Ia, au na wakamadhala takayani, au na sangana nungui ngome, au na wakamadhala takayani na vikai some mbaleta tiko na dialysis. Go, obi wiliki ngani go, what are the first warning signs of kidney failure? Iso e rawakila ni early stages of kidney disease. Yeah, iso e rasenga tu nirna wakila. Gailanga ni walimbula wango sa ambera sa tuku ni mo sana dialysis saranga. Kidney failure symptoms vary between people duindui. May baka nga nindan duindui kede tu and duindui na kaenda na wakila ke baka e tiko be kianda na kidney failure sisenga. If your kidneys aren't working properly, you may notice one or more of the following signs. Dua o na wawali tunga, o na wakila tunga na wawale. Dua talingo o na wakila na loma dha se na lua, so e sarna lua tunga. Dua talingo, confusion or trouble concentrating. Hewa kandoma bula toko ya, confusion or trouble concentrating. Na wuna utuko na kina ni hewa kandoma bula tiko, baleta ni sonangona, enda na numbenga o kenda ni leileitu na moade, ko hewa kai senga ni tuwe na kitukina na mubaka sama o wali tumbeka, senga ni rawa ni kila ni tuwe na katuna no mubaka sama wile da ki tumbeka na sonangona ya koya ya indona kena wakatakila ni sa lenga tiko na nomo kidneys and kidney failure. Dua talengo na kena bubude na bude na lingamu, swelling particularly around your hands na lingamu wango na bubude se na matamu sonangona derea ni so bakaira mata pupuni tu sa bubude tu na matandra se na ankles Anai wana koe ana bubude tu, do tale o na suasua wasama. Suasua wasama. Ubambota ni na vinakambeka me to na
wakasama talemanda bakti tombu ke wakatu sawa kilatiko ni to sandu susu awasama sonongona to na wakasama takabango de salim bek ngada batambata salim bek ngabi ona batambata so iyo ke wakai ko kilai ko senga nindo ngunu wai wakalebu otia ngai senga ni batambata to nan raki iyo sawa kilatiko ni sandu susu awasama ya indo na wakatakilakila ni salanga tiko na nomu kidney kidney failure it's a sign of kidney failure wat kenan do tale the cramps muscle spasms koya ona wakila ni roni kani ndrombe kana leonia bamu no be kaba ya ndo talengana kene wakatakila kila au ni taka ni tosana roni na yan ren rabitiko na sona wakatakila kilo ya. What are the most common causes of kidney failure? Diabetes, matini suka kena tumbu nindra. Matini suka kena tumbu nindra. Oro sarangango, kaya kai tu senga ni nanggaro na binaka. Kaya binaka kina, ina nda sa may buli da tunggo nda sa ngole may balangi, o wakatuto watataka tingo ni tu tiko may biti, turongoda nga na matini suka, libo na ngona, beya umanda, nangonon turongoda kina na matini suka, it's like a death sentence. Wakatu sa kilatu nga sa kuya nga nakangai taraba na mati. Se nakangai taraba sa nalimusun dombe ka nalingana yavana, sa nalimusun na yavana. Vaya ni dando rongoda to na matini suka. Yeke, to sange mi buli da kina, that it's reversible. Tiko kaya makai to garo na binaka ronito ng bulang balabutu, siyang na lenga yana konga na visau to na visau takasarangana nondo to itobo ni mbula na kakana to kania lifestyle changes lebu na ngona and sandu vital no takabaka lebu na vikango na madha tikango gerede tiko nando na Facebook page ya kila na ni Facebook page ngona nando na singa na kere toranga na itame kiro na may vital no talinga wakatoka toko kwa na no na Facebook page na Healthy Fijians o sa rede ni vango sa o sangi ba sangati ko miukilana ni dhimbeka na Healthy Fijians go yo ko nge ngona ni nita okela Joshua ni nita Joshua yo sangi bita tiko ko levu na juicing levu na kava o yaka okela ni rani na buke kenda to sarva ka levu ya na kai to baka binibina ka kina ngora ni to baka binibina ka kina me to kila tiko ni sa levu na kena bitala no sang na ulumbale you can reverse diabetes. May na nomu sanganga mo na biso taka na nomu tobo ni mbula na nomu tobo saramantanga ni rai tuwa kini bakasama me na bisau dotu kono don tabulengo kanga ni mindset bisau tak ngaya kini balbalea na rauni na bukia na nomu na bisau taka na nomu kana bisau taka na nomu garo na mantanga bakatiki ko na nomu mbula beba kongeti talanga me to lakani to liaba bala bali usaku ni libo nan tambi tiko nga tala leka to lako yani to tombali bali ebu to lako na gym ike sengana ulum bali na gym ndola tu rosa bul ka bana ya wa kento na gendo sukam bongi tiko kerani to lako mantanga to lo sanga bul na miniti no to li ya bali na gym na buke kento to bakalibu se ke bakai to tiko and apartment vida toka na itamba bali to tiko na tamba rosi tamba tolu to kakuni bakai ngataka na lift to ba ngataka na kamba to lako daki siro sombu tiko na kamba na visinga na bibu ke sar tinga bakalibu diabetes and high blood pressure are the most common causes of chronic kidney disease and kidney failure. Unmanaged diabetes can lead to high blood sugar level. Consistently high blood sugar can damage your kidneys as well as your other organs. Ko sanando kilatu to sanando rongo the tu ni so esa yo ko sa dialysis ni na utinga ya na lako tinga sanali tikabu me uroni kai tikabu me lulunga mai na vi tikini ango tali so ke bakai tu senga ni nanganga roni tiko yo na libu nango na ngeli ave ani mendu me dialysis bakasa point of no return sana senga tali rauni na viso takitali at that point koya ni to se rawa to se mbera tiko ni dialysis nango nango o bos tingo mbalet ni kila na mate vito bisar bakalibu weekend to na mate ni suka ke na tumbu ninra koya to nangaro na binaka kina na nanda to kana lebu bekenda to kania to na we love our carbs na falawa na raisi na ndalo na tapioca na vekava ya to kilani sengani na vevu kitiko bekenda to ya to tali taka bakai senga tu ni to do kana bula ke bakai tu senga ni kania na kakana dina na vekava ya ya ubia tal no tak ngaya ni
me rawa ni o sangati kongo me da reida kede na dava saramanda na dialysis ko wakanui tiko ni rau ni na bewa kongeti wekenda tō na semberni a dava ya ni na vanua ya ni me tō weso takatiko na nondo tō rai na nondo tō i tōwa ni mbula na visinga au wase tiko ngoa kauna numa ni ngono bina ngoa me o se ani balatandua na ni tō i tō kani and na mother sawati and the reide koe ani mbula bina katona kia nei rai se anga ni lebu semberni amba ki wa alima sanga bulu na ni tō i tō kani ngoa ya ge kinda dala sa tukuni mai ni sa lakui wal ni mbula sa musu na evana e tukuni nga ni musu ni mosinga mai na evana ya ge koe ni wal ni mbula sa ko nga ya sa bera sa li musu na evana bala tongo na ne wakatai ndingende ni matini suka e lo rai buai hopefully and senga ni na dova ni na wakatangi de me sali dialysis ni rau ni sena viso tako koia e na ngonongo o senga ni kila na rawa se senga yo weekend to mandanga na se tuwe na katu na tuwa ki ni angonda to dina nga ni sana toka bakalele mbeka sona tumbu nindra sona matini suka to sana bakila tiko se to sa borderline diabetes se rawa nga ni to se viso taka na ngonongo yo na dialysis to vital no taka mandana dialysis sona kango na wili kamatanga ni babalangi balet ni kila roni na matata daki kina bunga weekend to do you know that during dialysis blood is removed from the body through the red tube mumbita madea ni ndona kia ni tambango moni na reida me tuna reida me roni kila balet sona ngona seeing is believing ni to reida ndona alo e na kasa daki mai na nondo to rongo da tinga umbita madea ni ngo watoka ngoa ni ndua esa dialysis sana limbi tunga waka samataka ke wakai kusember ni dialysis ona bina katambeka mo sana li watungo for the rest of your life se senga yana taro sabati ngo do you know that during dialysis blood is removed from the red tube passed through the dialysis machine and then reintroduced butaleani into the body system through the blue tube kongo go wakame tomida tani mai nanra o tia sange mai vasa savata kena misini ni dialysis kanda reida ni randolen dambe tu sarangai wakasema tu na misini vasa savata tu ya nanra ndora ka ndo mbula takamandanga ni ndorongo da ni ndo dialysis tiko betu sava kila toka wakadava na dawe ndoli daka o tia mengi vasa kai listale nanra ko sa mai wakasavata kitu Vasukai listalani ke that blue tube evatuya. This process is repeated for 4 hours. Vana yaua ni lindambe toka o ko sa tobi matitiko se sana lindabu tumbeka ko ya mendabo sartunga bakandua se ndambe tiko bakandua me vana yaua ni sana la komona li dialysis e bunga bira na sa dialysis tiko erna li dialysis vakatolu so vakarua mbeka and ndua na madhawa carried out 3 times a week, which results in 12 times a month. And each time it takes 4 hours. Vanayawa, which results, ken balbalea ke wakatu dhaka taka, vasanga wulu ka walu na yawa inandua na wula. Na kena laki waksaw sa wata kitiko na nomundra, na nomuna lindambi tiko wawea, me ndomidi tani mai nomundra, o tianga imbiulis taleani. Mai waksaw sa wata kia na misini nga imbiulis taleani kia ngomwe. For those not affected, we can do this process of flushing your kidneys occurs automatically 36 times every day with zero effort or discomfort. We can do na sembertiko ni se adobaiani na vanoya tolu sanga bulu ka ono wakasama tangaya tolu sanga bulu ka ono na kiana wakasabsaba tegitiko na nondo tundra and besinga senga ni to wakila tukina indona ka. Yeah, nakanga sangi walai tokango. While you're reading this, no mureda tikongo, no mureda tikomiongo. Quit alcohol. Quit processed foods. The processed foods. That was what you meant. The processed foods ronito vital notaka. Processed foods yan na kaka na dabanga ito libulia may na store. Ako sarangaya. Isang ni kaka na rundraw sen
roni kana pateta, vaya, ia vakani to sa mitu valangi sa o kila iri to talanga mibiti sa libu talitunga non rato kania na tini ika na kavaya, na cereal, na vi kavaya, na kakana ke de to libu lia mai na stoa, those are called processed foods. Ia, e sambo ndrendre saranga, ia o wambuta ni ke wakamatanga me to sangamatanga me to wakalele taka. But ndrendre mendua e sa mātou tuwe koea sa watu ia na nonta tombul na visinga, and then you just stop cold turkey, Iana kena i tukutuku ni kena was take wawalangi a me o tinga mo sa wakadingu iko saranga wakasauri, cold turkey. Ndrendre, so indona karo ni to dhakabo ia, to whakamālua takamandanga, wakaleleita ki sombu, na nonta to kania, se na nonta to libolia mai na kakana mai na stoa me tonge mi kania. Processed foods, dua ia, dua tale na junky fries. Eu sonongona sandu lala sarana ki tengu, au sandu ngā rawa sarana kua na sweet potato fries, kua na kumala, na kumala mengei tawite ke tu wakana na chips, na potato chips, kento ki lau kento to, na fries. Lako ve Jack in the Box, e do sota la walikana i rasa wali takatu ira na sweet potato fries. Ia, ena via vinaka dhake, mo wakatuta watataka ke na potato na the French fries, sweet potato fries. Ia, tuku ni tungo, kua saranga. Tō sa wako I kenda tō saranga mai na junky fries. Quit unnecessary use of sugar, and importantly, hit the gym. All these are easier and cheaper options to keep your kidneys and liver fit. Au ni taka ni rani soli waka sama ia kenda tō, me tō ka koni a dhawa yani na vanua ka sali a dhawa toka na nonda tō wekango, tamba tiko mai ia, and dialysis ia sana wāsara tunga ia. Reda mande sana kambi tunga vai a viko for the rest of your life. Is that what you want? Tōna vina katambeka ia siseng, Ko ia o iau mandanga tōna kāna nongu dō wakaungeti tō wakalewa, ndo wakaungeti o ngā wakate ki au, o wakananumi o te ngā wakate ki au, me o iawa wala tiko, bale tau senga nina vina kate me o na le ia dhawa dōna vanua, au sali wātu ia, Sali a dhawa tiko na vanua ka sa ia dhawa tiko kina na me o sali dialysis tō vaya. Au ni taka ni na soli waka sama tiko ia wekenda tō mai lewena tio ngā iani na nonda tō I wasiningo na mo iawa lata, deona ngai dha lata. And avi toko ni ne Lincoln Heritage Life Insurance ka o ni taka ni tōna wewaka en rati tiko kina, tōna wewaka ngeti tiko kina, tōna witorulinga takawata tiko, Sa kua matanga na kani tiko na kenda tō kakana. Rani moni māthao mbeka, se ndo mbeka na songo, tonge li sota kina, tonge kani tōna kenda tō kakana, kakana kento ki lau kenda tō, E rani tō sa ngā matanga, me lomani māthao, tō sa ngoni vinaka matanga, tō sa kakua matanga, tō wakui kento mai na wika wau ia, me rani ngai muni māthawa. E aso na kālawa ngā rani tōna dhabuta ani tō dhawi kālawa e ni kina, me rani tō waka vinaka takatiko na nonda tō I tō waki ni mbula, while we still can. Waka nuni vinaka tiko ani ni sa siwatanga no wā, e na rua sangavulu kawalu na miniti. Yawa lata deo nangai lata, and a radio mbula ndo vata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance, na kampani ni Life Insurance, kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Nada mo sarama da mahuli kinendo na ng Life Insurance policy may ve Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkatil kabito ni Agostita na 2022, o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagaw siya nga ya, sala ko man na check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara palilai. In time sarangan mai. So ang taliwara ka tala tunda wara ka. Kuwertongko. Kau saya lo buat bengo kamu bilang tak. Nakamban bilang kang gua na heritage link. Namun bilang sarangan sangat tali itu nak kaya. Wakatar tutu nak kena. Bahkan nak kena pepo wog itu tak. Kami somi. Nak kilau kena timber ke apa. Seng tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kina kisi na mani marong kina ngona mojuri paling bula kaki na kar taga wado na insuang. Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondo nga e sa muna claim na lomani rusang bulka banewa. Kaya sa ruwan ang bagi o tinapolsing gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sarana bakalew po mo na telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandu at tolu-tolu walu lima e na kena itutuko matelelay.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kandau Dren na te tūbe to seki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kenali waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nondra to stoa kina nomu mati ni katumba. Toka, kombala kene dame. Waka diringa lala, saba kangai waindono na yangona ena San Bruno Kababa. Na baba? Tukun talimay? Na San Bruno Kababa, ningali mai ni mai kitobule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katalay taga na manggosa kaya na mga sakit tinibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Biwaraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ng may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka ang bongilevu. Ito na ka, ausapa ka, nandarubi wasi juga nung kaya dabutan na bitan lang na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Okay, lalabaw suri nung gabo ka. Bata pa ka ni sabo lang dito mo nando dito ka. No bitang ni sign lalo to kusunan tang gabo ka. So ba sini naket lalo tal lang gabo. Ni Sambulo Binaka. Sama mai kawasayan in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tulog kinabito na kloka na kama ni Moniti kinaborobuka, bay kema daw ay Amerika. Hindi kinaruan na kloka na singalevo ni Tusi di kinaborawai, bay kema daw ay biti. Radio bulando mata San Francisco. May kauti kanda vatamai. Wala na tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandangko kina maulimat. Elay taka kinendo na nito pakataka kanalalay. Yung leu kutaka pakatotolo. Ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia baka sangga. Erto pakasaka talaga ora to. Sarang nga. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kinanaba ni telefoni 12525 saiba vitu tolu 52. Ene kena itugutugu matalalay. Nungu chisu nungu banua. Dorongodi na vima maniono kinavitu ene kawni bugululu ve kemadawa California. Vei mamani ruane kavi kina tolu and a single ni lotilevu vei kemando ibiti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodi and Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Watongo e rusanga wuluka vitu na miniti me lima na kaloko na nondi wasi ningo na vata ne kavi vinaka ni tusi tendendai ne ketini ka runi singa ni vulo se vitemba ni mbula ni mata vinaka mai au ni taka ni mbula vinaka tiko se venga ana vano ni sema tiko me kina na kavi ni kua ono ve vakambula tiko ane ve una isina mbose mbula vinaka yada rato sema sar tiko mai nanda vui level housing na kavi ni kua vakatelanga kina ve kemdo ke sar na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center mai tabu ndombula vinaka vakalewa na sema tiko mai toranga Solomoni toranga mai muri vakatela kina ve na imbuka tuyoano ndombula vinaka sema sar tiko mai manodha no sorry nimbula vinaka vakatela kina ve jim na kete vakanui vinaka tiko ani ve kimni na kavi vinaka ni tusi tendendai ve kimdo kede sara na sema tiko mai se venga na vanua o ni sema tiko me kina na kavi vinaka ni kua ni taka ni nimbula vinaka tiko o ni taka ni tosa vinaka tiko na kena garawi tiko ni tavi se tavi davanga en garawi tiko en kavi ni kua ni mbula vinaka.
Kabu-kabu
Radio Bulan Dua Vata, Mekau ki Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani. Sena Sarani
Tatoka non rato mai ve wakamaro te ki tuko ni awi kianda na wikola ni ngauna vo ke tapua. Sa mai wata kina goe tini kandua na miniti me 5 na kaloko. Nande wasi ni ngauna vata ene kawi me naka ni tusi tiende ndai ne ka tini ka rua ni singa. Ne vula September, daronga the mande. Vida ni tuko tuko i adara tiko mai me lewana tukani na nande wasi ni ngauna ni rongo mai val ni songo e na kawi ni kua. Matei tukani tuko tuko ngo me baleta tiko ngā na non rato singa mai the Kaundrabe. Singa ke the Kaundrabe, sena the Kaundrabe Day, and waka idhuri tiko se waka nanumi tiko, and waka rawai ne ka rosanga bula ka tolu ni singa, ni bula September. Waka rawai ne ka rosanga bula ka tolu ni singa, ni bula September, tiko butiko na tini na kaloko na mataka ki na 5 na kaloko, and e kabi, waka idhuri tiko, and United Methodist Church Hall, o ya na Ruan 25 Saiba, Giffen Avenue, Santa Rosa. Ruan 25 Saiba, Giffen Avenue, Santa Rosa. Besure tira ramba tiko yani mani ngole mai le usar na kani beba kamaro taki arto bakaro takatu da mai sota baka beba kani le utali tunga na ka me balitir na ngone na matapu vale na meke na singing ringi ke na beka tali so erto sa bakaro takatiko na komiti ni the Kaundrabe USA. Tokaro takatale bakaro wai ni karusa bulu katolu ni singa ni bulongo na bulo September. Tukutuk nga ka Taraba. Tukutuku Kataraba go me baleta tiko ngana Fiji Day. Fiji Day na kena maru taki tiko na nonda songo. Songo ni Fiji Day na wakaidhuri tiko na ika wakarawai na wakaidhuri tiko na wakarawai e wakamboto wakarumbuka ki na wakarawai na itukutunga o ridho tiko ngo venue Southwest Community Park Ndua ono Diwa Walu Hearn Avenue Santa Rosa. Dua ono Diwa Walu, Hearn Avenue, Santa Rosa. Sota ni netball, na rakavi, rugby sevens, ke na volleyball. Na wakaidhuri tiko kina. Na idhuru se na registration fee membaleta tiko. Na netball donan rau 5 sangabulu. Kim do na timi ni netball do na bia wakaitavi tiko, do bia mai wakaitavi tiko. Na sota ni Fiji Day donan rau 5 sangabulu $1 na registration fee. Price money each dono $1 na $1. Ko na ganga na sota ni netball na idhobi wakarota tiko dono $1 na $1. Wakatali tunga kina na volleyball. Na volleyball erto dida wakatiko na Santa Rosa Volleyball Club. Oti tiko ni singa ve kim do na timi ni volleyball do ne via wakaitavi tiko kina. Na tini ka 5 ni singa. Oti tiko ni singa na ka tini ka 5 ni singa ni bulongona bulo September. Registration fee $2 na idhobi ke waka ve kim do na timi koe na winitaka na idhobi $2 5 na rau. Price money is $1,500. Runner up $2 na $1. I labo bina koea ka sa rau tiko ni navukea na sasanga ni namundo timi. No registration at the ground. Late registration after due date will incur extra $2 na Ke wakando ng berata na ikatini ka 5 ni singa ni vulongon donga ibia waka medur na namundo timi na sota ni Fiji Day asa nando na somatalitiko $2 na $1. Waka idhurtiko na okotoba na ika ono kene ka vitu ni singa. Ka ono kene ka vitu ni singa wakarotale na waka idhurtiko na Southwest Community Park 1698 Hearn Avenue Santa Rosa. Na netball wikim do na bia waka itabitiko na sota ni netball do waka vitartarayani kay meroni na vitu saiba vitu 5 vitu va ono ni bosotiao. Mo tokaro taktal mando na number ni telefoni ni meroni vitu saiba vitu 5 vitu va saiba ono. Temanda veta nona number ni telefoni na vitu saiba vitu rua tolu diwa rua va saiba. Ya na number ni tema na rakavi lewa vitu sena rugby sevens due date talenga na katin ka 5 ni singa registration fee $2 $5 talenga na idhobi $2 na $1 gona rugby sevens ninge vetartarani ke poni lutudir bekem do na timi do na bia wakitavi tiko kina vetartarani ve poni lutudiri ana taleboni vitu saiba vitu tolu 2 ono saiba ono walu.
vitu saiba vitu tolu tolu dua ono saiba ono walu se wai skandawa e na taleboni vitu saiba vitu diwa saiba vitu lima dua dua. Na game tali tungani na tikin duango ke na nonta to bata na radio bulan do bata me na buke tiko na bebu ki tukani bikem do na bia bakai tabi tiko kina ke la nindo ren na nonda na numa na bika so e kadi baki tiko yani se vadava. Tuku katarava me baleta tungana ke na maro te tiko na ai ka vitu sanga bulu kalima ni ambake ni kornibuli na Andy Thakombau School. Andy Thakombau School 75th year anniversary. Maro takitiko e California, Elk Grove, kana wakaiduri tiko, e na okotoba na i ka tinikawani singa. Tinikawani singa ni vula okotoba, duanan raunan dola na i dhuru, te ka wutiko na songo e na wana kaloko e na kavi, ke na tinikandua na kaloko e na mbongi, kana wakaiduri tiko e na Armand's Palace Event Hall, Rua Tolu Saibandua Longport Court, Elk Grove. Adults only, formal attire, island menu, dinner and drinks, live entertainment, na e tukutuku mataila lai, we kem dona vina kata na tikite, doge we tartareani ke vani mbiu mai wai, na taliboni va, dua, lima, rua va, lima diwa vitu tolu. O hana va, dua lima rua va, lima diwa vitu tolu, seo Anissa Billings, na taliboni rua, saiba diwa, lima, saiba vitu, ono walu vitu. Biu talitungani na tikindua and Radio Bulandua Vata Facebook page. O te utingani tukutuku, wakaiduri tunga o tomana tunga na kere, nito kere tiku ani na Radio Bulandua Vata, kere na Christian Media Ministry. And sa sanga tiko, me laki wakatau dhokataki tiko na yaya, wakaliba, na yaya ni veitamba, kena waka laki waka soko muni mai ni tukutuku, kana wakaitabi tiko kina o Gabby Ambaringa, se o Kelepi Ambaringa, e na laki ko te tiko mai waka waleka weekenda na Feast of Tabernacles, Ronondolu Rusanga Bulukatolu, mai Jerusalemi. Yeah, na ngandrebi tiko na yaya me na top of the range, high tech. Se ka kere tiko kina na nomani bibuke, ke wakao ni rawa ni nandondolinga tiko mai na ke kere malu mongo, me waka ni rau ni ndangai mai wasia wata ke tiko na wika e na laki kota mai wikenda na tukutuku, na tamba, na talanoa, ka na laki waka soko muna tiko mai wikenda o Gabby Ambaringa, e na nona na laki waka muri tiko na Feast of Tabernacles, Ronondolu Rusanga Bulukatolu, ka waka talinga kina, na nona na laki waka tarongi tiko mai na wakanda, na wuka tiko yani, na laki tiko yani nei lako, ka wuka tiko mai na wangabuka na Fiji Airways, mai Nandi direct flight ki Jerusalemi. Matai ni ngona mena gai ava tiki nongo, na ken i tala no ero ni ndan mai rongo ava tiko na Radio Bulandua Vata. Ngan revi tiko kina na nomni beibuke, nomni ndondolinga mai, sa vola ili sar tiko na ilavo, e ngan revi me rauni na laki voli tiko kina na yaya, paka liba ngo, da ke laki tu, se angani saura rawa, sa vola ili sar tiko na ilavo, me rauni na laki todo tiko kina, na venga ravi ngo, and Christian Media Ministry ke na Radio Bulandua Vata, ke wakai rauni ni ndondolinga mai kina se mania se burabura dhavo ni wakai tiko mai kina, ka maro takindina na nomuni ndondolinga mai, Viki mundo Amerika, rauni ondo zel mai kina taliboni va 25 walu vitu diwa, ono va vitu walu. Oyana va 25 walu vitu diwa, ono va vitu walu, na namba ni Mrs. Titilia Naitini. Kia waka rauni uni zel mai bua, update tiko mau koe, wakarita ka tiko mau koe, na kawini kua sa toso pina ka saratiko na dondolinga mai, ka se lakutungani na kere se botok nga wakalilai sara, na ilavo me rauni na gaila ki todoko kina na yaya ni Vengaravi, me rauni na mai se ama tiko kina, da mai rongoda tiko kina na itala noa wakamuri tiko, na videos na itamba kana laki mbiu kia tiko mai, member leta na Feast of Tabernacles, we kiamuni kia saro ni nandondolinga mai kina na mbiu tiko na idhamuni kina na credits, na ngone ndo uoti kina na kina wakarita kia ndo na videos, ndo na yalo ya pala, da na lire tiko na credits o ira kia the karawake tavi kina, gore na wanua na ngai tambaki kina na idhamuni, ka ndo na itukutuku, bitara toka mai o Gabby ni na ngoe na ngai mbiu bata kia the, na ndo na video, kana laki maruru itu, na nonda, na tambana
ona ni wali tukutuku mai witi sena archives sena Ministry of Information. O yana wanu ena laki yadho kina karena nge laki sarabatu na wekandara laki sarabatu irana lubeanda irana makumbunda nonda kawa na tukutuku ni venga o nongoa se na tukutuku mataninda vui kanda wakana mata tikina. Ko e usret ki mni talitunga kina e na ono na kaloko ki tona vital no tiko ni kina e na kavini kua ke rauna turange ruango. Gabi Ambaringa, kawakatelinga kina vi talatala Mikaele. Pastor Mikaele Mundri Langi ni Bosotiau. Talatala Mikaele Mundri Langi na National Director ni Fiji Christian Embassy Jerusalem Fiji Office. Keto na vital no tiko ene kavini kua na ono na kaloko. Ninge nana makitiko mai kina libusar na kawakatelinga tiko na nomni taro ni na via taronga rao talinga ni bola mai menangai tarongi kina rono turangai rongo ena ni to vital noa na ono na kaloko. Salima dono na kaloko na Radio Mbula Dovata vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavi vinaka ni tusi tendendai veva kambula tiko yani na serka tarabongo ve Solomon ni turanga mai muri kemdo ke sara na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center nimbula vinaka au kilain dumbeka na lenga tiko na nongu na screen o rede tiko kinongo na dhamuni me vakani senga tiko ni toso ka senga tali tiko ngani o rede vinaka ni kina na dhamundo na sema tiko mai na kavini kua na yadhanga o rede tiko ngo wakambula tiko yani ve unaisi na mbose nimbula vinaka mai na Ndabui Level Housing ndombula vinaka mai na Zion Shopping Center mai tavua wakatelinga kina vikimdo na sema tiko mai ngori mai manodha na usori mbula vinaka na imbuka tiono ke tale mbula vinaka tale ke kimdo ke sar na sema tiko ngori mai na TV Road mai kinoya wakatelinga kina be kimdra na vitadini la sarusa toka ilangi ke rabu toka ilangi wambuta rusema talitunga mai mbae na kavini kua drombula vinaka. Sipi,
Au wawili kai sotale na itukutuku o le waka sangara. Ka baka tarungi reso. Kau mani taura sara en duana lawe ni duana baka nindi ke kayadana. Na itukuni ke matabatudo. Era to wabala e sona turanga ke na maramanindere. A kota batakaya na iwagan dinindi na iso. Me toko na nanondo to italano. Nigay na makamay na toso ningaw na kay City Benny Raturla and a basing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na miniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na miniti. Na makamay and a radio Bulandoma to San Francisco. Mikauti kenda batamay. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi o ia kitu na kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vituro Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namo di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka suburi ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Toka. Kombala kene dami. Waka diri nga lala. Saba kangay waindono na yangona na San Bruno kababa. Nababa? Tukun talimay? Na San Bruno kababa. Ningalimay ni may kitawale manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataga katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di Biwaraki kaya do may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ng may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka na bongilevu. Nungu chisu, nungu banua. Dorongo din na bimaman yono kinabitu na kabuni bugululu bay kemadawa California, bay mamani ruwa na kabi kinatolu na singilevu ni lotilevu, bay kemadawa biti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bulandova ta San Francisco, me kauti kenda vatamay. Bula binaka kini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito bakataka kanalilay. Yo leu kutaka bakatotolo, ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato, sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marulima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kinanaba ni telefoni 125 saiba, vitutolu 5 and kena itugutugu matalalay. Ongko na Radio Bulandoma ta San Francisco. Me kauti kenda vatalay.